E kublaya pi waro ki pralog ki wasnyao suk wow up ye ki kubor hau new channel ki kubor ki wakwa open snyao chapi wapor ne viral i video yang kawa ungot chawaro kawi ka perthai hawa kamte yi wapan por ye ini i video we kamon ong ne react ki bru hayeto wa ini i video te ton up i gani ka kubor hadu wakut kanang wayo tip i wasakhyat te chwa wo sedang ichiki kubor ladam pe muda piu subscribe your new channels nya bhai subscribe we ngat how to bell we mai tu khnang wa yo ten cho cho piu yo yigi kubor wa thame te ton sedang ichiki kubor Kajilla Meghalaya yong iman ko kajilla wa majon tam heliang ki thau unki suwari we man ko le kajilla wa bananam we yoro tam heyeto u ki thau unki suwari wa pher Kam wo pen kan mo wa kajilla Meghalaya yong i pau nam ko mdu hapo kari henrei wat hawaro hi kawi ka perthai Kam kanuksa ka Whistling Village ka wa hakong thong ka wa jingai kam wasan phau ar kilometer na Shillong daman ko ka chnong na ka village wa pher tam hapo perthai we daman ko le ka village ko wa bananam tam hapo perthai we i wa pen pher ye ka to isiu irwai Hakani ka chnong i pertuit yong ki bruto da kisur hei wa man da khut pertuit ki yaki da siu ki dei siu we darwai ki derwai Kani ka chnong da man ko wa pau nam bha hapo perthai we da bon bha ki tourist namo ki foreigner ki wa man le ki youtuber ki wa da one pat ya kani ka chnong we i video waring ki ye rukom khut pertuit ki ye ki bru de wa siu warwai da viral bha i ha ki internet we da em da ki million ki bru wa pat we wa like ye ini i video Tang wa kam wa da ongon tu wa kajilla yong i daman ko wa majon tam heliang ki thau unki suwari kam te mdu ka Whistling Village wa bananam tang wa hakani ka kanti da viral sa i video yong ka wa umot ka wa da tiplang ile kam ka Dauki River i video i wa da bo ne post ha Twitter da ka page Go Arunachal Pradesh hakatu ka sngi Thursday i wa da panyu ye khojingir we suba wa sakhet yong kani ka wa i wa da pan phalla we pan ka it ye ki wa bon Chirup wa ini i video ka Go Arunachal Pradesh da tho kale rangkat we tho iwa ong. Have you ever seen this flying boat in India Meghalaya? Iwa mudjo yo pinam em yakani ka lein panher ha India Meghalaya. We ida wa panman wo ong kamte to na ida wa khujingir palat ko. Hadu wa da chanalut wo pat ye iwa hapo kani ka wa. Nadu ki mo wa kichiep. We hawa pat ye kani ka lein myodor hi wa kai ko hajrong kat wa jingir palat ka Tang wa yu lakam wa her ko de her na swing. Hadu wa panmi ye kani ka kubor da em dang tam khat ar million mut ki bru wa pat ye ini i video we da em bon le ki wa like ye ini i video i wa panyu ye wa kin len wa ka wi ka kan thai wa enjoy wa pat ye i wa chapo kat wa dang kai kani ka len kam wa da tip lang i waro wa ka wa umot man ko ka wi ne ki thau unki suwari ye ki wa bon ki tourist we chika tu hi bananam ne pau nam ko hapo ka jilla tang wa katte wa nadu wa da viral ini video da bananam ne pau nam ko mdu hapo ka jilla ne kari tang wa hawaro ka wi ka perthai we kat kam ki comments wa da comment da bon bhale ki bru ki wamjo poi hakani ka wa da pensnyau ki ye thrang yong ki wo one pat ye kani ka wa Hawa pure yiki comments da em uwi u ong kam ni kani to ka wa khoj we jingir tam na ki wa da yo chu o we te la ha India ish best ba da em le wa ong wa myu to i wa sakhyat tang wa la da to i wa sakhyat kani ka wa to ko wa jingir tam da em le wa ong wa nang kong mut o jan to i wa sakhyat tang wa man da tho tri o phalla o wo chem wa man i wa sakhyat De em le wa comment de wa ong wa i jingir yong kani ka wa man i wa phala we i wa myo ye ungat wa to i Photoshop nei bha irukom jingir we irukom terchia yong ka yo lakam ka ksier rupa Panrap sa kawi wa ong kam ni waro kawi ka Meghalaya yo lakam ka Photoshop nei bha ki lom ki wa em hapo yong ka man ki wa bes bha we ki wa myo ye ungat we ki wa myo ye umudur te du kini don hi ki wa kwa open snyao chapi khuble chipon